Выл пурныжын кашни самантне хаклаза юрадуба дулна тенже илемне пиржине кужарать. Шубашкарды унер училищинже Чуваш Республикин тавадивишлі художниген Андрей Анохинын жезень куравилы жилче. Она сарылсты утмалбилик шулдулдарныне халалана. Унын югержегезем кураганын жүнне савынышпа дулдарса, ырылыға шанза бұрынма хавхалану барашы. Портрет, пейзаж, натюрморт е сценарлы композиция, кашне шрех юнершін көмілі балырать. Тірлі дізбе лаплаттарны евер шуллы сырызымбе юллын жирны ішсенже, маштырын тілінмелі буян ысталығы ғұрынать. Тілінмелі вайлы сценаржы, тілінмелі вайлы үнержі. Вон шоби шымылмар, можын дезесен вал 20 жылгайлы Москва күштагаре. А үнержі мастерской жер бұрын ма жүк темеде болады. Он жылдарсыз күнда юлжеш, он аштуеме күнда юлже. Ол Шубашкара беде юрада, шавынбада манжы ұшпа. Яланақ берімбе бірле үйнажар, мұхойын күлекке Москвара болзанда. Мен галашын. Тавах Андрей Павлович Жагынбек беде комылы хитре курав тузабаны жындыре. Андрей Анохин Шубашкарда журалза үсіне. Школ хыщын юнер училищебе педуниверситетра художник осталықне алла илні. Пулдарулықне таван давралықпа кулленхи бұрны чилемен жыравынже дуптана. Халық азынже юлмалы чилай курымлы картина қалыплана. Юнері жінже вол водыр жулытла. Малданақ педуниверситетре юнербе графика факультетенже, ундан хойверензе духны юнер училищинже дұрышна. Шыржыр жамрага шүттенже илемне пиржине күжарма врентна. Талантны педагог халеде керек менле студентрада пулдаруллы хелхемне черцияма булдарать. Хойын азамлығыбе шамрыксен осталық шайне үстерет. Візене пызык шиден үзен батне илзе бұрать. Шак пархадарлық Андрей Павловичын юлдажы зімбе уява бұғынны пулаз үнержізен савынышлысын биденже де сізінже. Сыры ыстын утмылбилік шулне халаланы курав пурин жінде козықлы булмала. Падемеш пейлзесін сағырвыныла үш. Қадарпны күнда тебір шерімбелік вадар үжі вырыншық шитменнебе шакса хураймарамар. Шак курав агау ихін вадармышчен бұрат. Үш вғыжы вуны сейтерін бұшласа вунжиджі зіхетчен. Тюлевзір. Чувашин Галарам Вале, Алексей Енейкин, Александр Герасимов.